mwahisemo neza cyane kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Ugiye ubara umunsi ku wundi uraza gusanga turi ku munsi wa 83 mu minsi 365 igize umwaka. Byumvikane ko hasigaye iminsi ibarirwa kuri 282 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje nge banyita MC Derrick, nkambazaniye bimwe mu byiriwe bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi munyemerere duterure kuri iyi nkuru, aho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yanenze abayobozi batuzuza inshingano zabo, avuga ko babiterwa n'imico mibi kandi iyo mico mibi ikaba yiganjemo ubwirasi, nubwo baba babikora ntacyo bishingikirije. Yabigarutseho ubwo yasozaga inama nyunguranabitekerezo y'abayobozi b'inzego bwite za leta n'inzego z'ibanze yabereye mu ishuri rya gisirikare ry'u Rwanda rya Gako. Iyi nama ikaba yitabiriwe n'abayobozi b'uturere, ba minisitiri batandukanye ndetse n'abandi baba bagiye batandukanye. Kwirata mu mico mibi bizaba iki gihugu cyanyu muzagisenya muri ibyo ngibyo. Murabirasi, kandi mwiratana ubusa. Wonye bahaye icyo mwari mufite ngo uriratana icyo ufite, wena najya kubyumva, ariko mufite iki? Mwiratana mugira iki? Abicaye inyuma hariya mumbwire mwiratana ibiki, mufite ibiki, natwe ngo tubirebe tumenye. Wena ni mwebwe mbaza inyuma hariya mumbwire nawe ushaka kugira icyo avuga. Iryo zina ry'ubwirasi mwaryemeye, ni ukuri bashaka gutahana, ariko noneho muvuze ngira ngo namenye wenda ko bigiye kubavamo. Munyemerere amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru, aho umusore wo muri kaminuza n'inkumi yari yamusuye basanzwe muri ghetto bapfuye. Umuhungu wigaga mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro ishami rya Tumba mu karere ka Rulindo n'inkumi bivugwa ko yari yamusuye basanzwe muri ghetto bapfuye. Uyu musore yasanzwe mu nzu yaracumbitsemo amanitse mu nzitiramibu, ndetse n'uwo mukobwa wari wamusuye nawe yararyamye hasi nawe yapfuye. Ibyo byabaye kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 Werurwe 2026, aho uyu muhungu yaracumbitse hafi y'iryo shuri. Uwo muhungu yigaga mu mwaka wa mbere w'ibijyanye na Information Technology muri RP Tumba College. Gusa uwo mukobwa wari wamusuye ntibiramenyekana niba nawe yari umunyeshuri. Umukozi ushinzwe inoza mu bubanyi muri RP Tumba College, Kosi Moses, yatangaje ko umuhungu wasanzwe yapfuye yari umunyeshuri wabo, gusa ko amakuru menshi agishakishwa. Ati ni umuhungu n'umukobwa basanzwe muri ghetto bapfuye. Umuhungu yabagamo inyuma y'ikigo bapfuye. Abahageze basanze bari bifungiranyemo, imbere harimo n'ingufuri. Uwo muhungu yari umunyeshuri wacu, ariko umukobwa ntibiramenyekana niba nawe yigaga ahantu. Nkusi yongeyeho ko basanze umuhungu amanitse mu nzitiramibu bisa naho yiyahuye, naho umukobwa we aryamye hasi. Bakunzi mudahwema kudukurikira, munyemerere amakuru yacu tuyakomereze muri aka karere kabaye akanyuma mu mihigo umwaka wa 2024-2025. ubwo no kuvuga ko aka ari akarere ka Nyabihu. Muri aka karere umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Mukandayisenga Antoinette yatangaje ko akarere kabaye akanyuma mu mihigo bitewe n'umuhanda wa Tubungo Nyakiriba wagombaga kujya mu kigo nderabuzima utarakozwe kubera ibihe by'imvura byabaye byinshi cyane. Amanota y'imihigo y'uturere ya 2024-2025 aheruka gushyirwa hanze yerekana ko akarere ka Nyabihu ariko kaje ku mwanya wa nyuma mu gihugu n'amanota 58.3%. Aka karere kakurikiye akarere ka Rulindo kabaye aka
28 ndetse na ka Rubavu kabaye aka 27. Akarere ka Ngoma niko kaje ku mwanya wa mbere n'amanota 77 n'igice kimwe ku ijana, gakurikirwa n'akarere ka Gisagara kaje ku mwanya wa kabiri n'amanota 76 n'ibice 7 ku ijana, ni mu gihe akarere ka Nyagatare kaje ku mwanya wa gatatu n'amanota 78 n'ibice 2 ku ijana. Bakunzi mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye, munyemerere amakuru y'uyu munsi atwerekeze mu karere ka Nyamasheke, aho ari kuvugwa inkuru y'umugabo wasambanyije umwana w'umugore we bashakanye. Kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ya Macuba mu karere ka Nyamasheke hafungiwe Karera Emile w'imyaka 30 ukurikiranyweho gusambanya umwana w'imyaka 13 w'umugore we bashakanye. Karera Emile yahengereye umugore we agiye mu bitaro kurwaza nyina, maze uyu mugabo nawe asambanya uyu mwana w'umugore we bashakanye. Uvuga ko uyu mugore ubwo yajyaga kurwaza nyina mu bitaro bya Kibogora, Karera Emile yasigaye abwira uyu mwana kagomba kujya amuraza agasimbura nyina. Uyu mugabo n'uyu mugore bakaba bari bamaranye imyaka igera kuri 7. Muri iyo myaka bakaba barabyaranye abana bagera kuri 3. Gusa uyu mwana uyu mugabo yasambanyije akaba yigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Uyu mwana akaba ari umwana bashakanye n'uyu mugore, ariko uyu mugore bashakana we yarabyaye uyu mwana. Uyu mwana bivugwa ko yasambanyije, inkuru yamenyekanye ubwo yazindukiraga kwa Mudugudu amutekereza uko byagenze, maze Mudugudu nawe amenyesha ayo makuru uyu mugabo atabwa muri yombi. Bakunzi mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye, iyi nkuru yo mu karere ka Nyamasheke niyo idusoreje amakuru yacu yagendaga avugwa mu binyamakuru biba bigiye bitandukanye. Reka nizere ko aho muri hirya no hino mu bice by'isi biba bigiye bitandukanye ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.